Prepričavam lektiru Galeb Jonathan Livingston, moj kratak sadržaj stane u nekih 15 minuta, a na kraju svega zaključak s idejom. Pozdrav svima, ja sam Filip, kralj lektira. Dobrodošli na Lektire.hr. Obrađujem sadržaj novele Galeb Jonathan Livingston koju je napisao Richard Bach. Ovo je prekrasna alegorijska novela koja govori o Galebu koji čezne za savršenstvom i nastoji se osloboditi ograničenja svog jata. Svakako preporučujem pročitati cijelu knjigu, ima nekih 80 stranica. Jer je ova priča o praćenju svojih strasti i otkrivanju pravog smisla života jako inspirativna. Za sve kojima treba sažetak, za ponavljanje ili nisu stigli pročitati, slijedi kratak sadržaj. Krenimo. Nemojte zaboraviti like i subscribe da me podržite. Na pučini lagano uzburkanog mora ribari bacaju svoje prve mamce. Nadaju se dobrom dnevnom ulovu. Na mamce sleti mnoštvo gladnih galebova. Nadaju se komadiću koji će mu tažiti glad. Daleko na pučini nazire se usamljeni galeb Jonathan Livingston. Uvježbava neke opasne okrete u zraku. Odmah da napomenem, Galeb Jonathan Livingston nije običan galeb. Ostale galebove zanima samo kako doći do hrane, ali ovaj galeb je zainteresiran isključivo za letenje i teže savršenom letenju. Njegovi roditelji nisu previše oduševljeni njegovim hobijem, ali Jonathan Livingston voli eksperimentirati i vidjeti do kud sežu njegove mogućnosti. Kako u vodi, tako i u zraku. Otac ga često upozorava da samo letenje nije dovoljno za preživljavanje. Želi ga naučiti da si može pronaći hranu i preko zime. Želi da mu sin bude poslušan poput ostalih mladih galebova iz jata. Jonathan zapravo želi biti poslušan i ne maltretirati roditelje, pa neko vrijeme pokušava biti normalan galeb. Ali njegova želja da živi kao ostali galebovi iz njegovog jata ne traje dugo. Jako brzo se vraća starom načinu života, letenju, svojoj jedinoj strasti i možemo reći obsesiji. Ozljede koje zaradi dok izvodi razne akrobacije nisu mu dovoljno upozorenja. One su mu samo poticaj da bude još uporniji da dosegne savršenstvo. Ali svaka brzina ima svoju cijenu. Tako i Jonathan jednom prilikom dok leti velikom brzinom snažno udara u vodu. Udarac je toliko jak da se onesvijesti i jako dugo pluta. Nakon višesatnog plutanja dolazi sebi i sva bol koju osjeća nije ni približno teška kao bol zbog neuspjeha. Sumnja u svoje mogućnosti i poželi se vratiti jatu. Jato se noću okuplja na obali. Dok tako leti po mraku, Jonathan razmišlja o razlozima svog neuspjeha. Zna koliko je sati i truda uložio pa se ne može s tim samo tako pomiriti. Dosjeti se da bi let mogao biti uspješan ako upotrijebi kratka krila kao što ima sokol, to je samo vrhove krila. Nakon mnogo napornog vježbanja, pretrpljenih strahova i bolova, Jonathan postaje prvi galeb koji izvodi akrobatske letove. Uskoro postiže je brzinu od 396 km/h. Ali kad sleti na obalu, dočeka ga njegovo jato. A starješina jata pozove ga da stane u krug. Stanati u sredini značilo ili veliku sramotu ili veliku čast. Svako jato ima svoje zakone kojih se svi trebaju pridržavati, a starješina jata donosi važne odluke, pohvale, nagrade ili izopćenja iz jata. U ovom slučaju Jonathan u sredini kruga stoji zbog sramote, a kad si osramoćen to je značilo da će te izopćiti iz društva galebova. Ali Jonathan ne šuti, pokušava se obraniti, želi svima pokazati što je postigao nakon napornog rada i truda. Želi da svi shvate i poštuju njegovu ljubav i strast prema letenju. Ali niko ne želi slušati njegovu obranu. Svi mu okrenu leđa. On ostaje posve sam u bespuću mora i neba. Sad mora napustiti hridi i naći neko novo mjesto gdje može živjeti. Usamljenost ga odvodi dalje nego što je namjeravao. Svejedno mu je gdje se nalazi jer je pomisao da njegova braća ne mogu shvatiti njegovu potrebu za letom i slobodom neopisivo ga boli. Ali Jonathan ne odustaje od svog sna. Sada mu se život svodi isključivo samo na letenje i lov ribe. Pa tako nauči loviti rijetku i ukusnu ribu iz morskih dubina i sve to zahvaljujući visini i brzini letenja koji je još više usavršio. Jedne večeri tako mirno leti i ne razmišlja o ničemu. Pored njega se stvore dva galeba koja fantastično lete. Jonathan poželi provjeriti njihovu spretnost i okretnost, brzinu i spremnost na akrobacije u letu. Pokazuje im svoje umjeće, a ovi mu pariraju u svim vratolomijama koje Jonathan izvodi. Kako? Ma kako? Jonathan sad želi znati tko su oni i odakle dolaze. Oni su došli da ga odvedu kući. Pun straha, Jonathan se boji da neće uspjeti prevaliti toliki put. Kao i mnogo puta do tada, skupi svu svoju hrabrost koju ima i otisne se na put sa svoja dva nova suputnika. Dok leti s dva sjajna galeba prema tamnom nebu, Jonathanovo tijelo postaje sjajno kao i njihovo. Leti jednako besprijekorno kao njegova braća. Pere mu blista, odiše nekom novom njemu nepoznatom snagom. Neko vrijeme lete nevjerojatno brzo, a zatim u dva galeba koji ga cijelo vrijeme prate, zažele sretno slijetanje i nestanu u oblasima. Jonathan tek kasnije shvaća da nisu ništa rekli na glas. Bio je to telepatski razgovor što doznaje mnogo kasnije. Pred njim se sada pruža obala na kojoj se nazire tek nekoliko galebova, njemu potpuno nepoznatih. Cijelo okruženje mu je novo i nepoznato. Ono ogromno jato koje on poznaje nije tu. Neki potpuno nepoznati novi galebovi zažele mu dobrodošlicu, ali bez riječi. Jonathan nije naviknut na toliko topline od drugih galebova, sve mu je čudno, ali je toliko umoran da u jednom trenutku samo zaspi. Sljedećih par dana Jonathan shvaća neke bitne stvari koje mu je donio novi život.
Ne nalazi se na zemlji, zemaljski život ostavio iza sebe. Konačno je našao jato kojem nije bio glavni cilj napuniti trbuh i onda ostatak dana provesti u krještanju i čekanju novog dana. Svi su ovdje opsjednuti letenjem i teže višim ciljevima. Imaju zajedničke interese. Jednog jutra, nakon mnogo vremena, Jonathan se prisjeća svog prijašnjeg života. Telepatski poželi saznati od svog instruktora letenja zašto je njihovo jato tako malo. Nije brojalo tisuće galebova kao što to obično bude. Dobio odgovor da je on, Jonathan, rijetka ptica, jedan među tisućama galebova. Dani prolaze, a Jonathan uspijeva usavršiti sve nedostatke u letenju. Jednog dana skupi hrabrost, približi se starješini jata, pa ga upita o postojanju neba. Ovaj mu odgovara da nebo nije ni mjesto ni vrijeme, nebo je savršenstvo. Chiang je jedan od galebova koji ima sposobnost teleportacije u trenu. Jonathan izrazi želju za učenjem te vještine. Chiang rado prihvaća i počinje s obukom. Uporno vježba cijeli dan, a sve što dobiva je samo silni umor. Zadnjim atomima snage sprema se za ponovni pokušaj, ali odjednom shvaća da se s Chiangom nalazi na novoj i nepoznatoj obali. To je neka planeta sa zelenim nebom i 2 zvijezde umjesto sunca. Jonathan je oduševljen novo naučenom vještinom. Opet mu se uporno i naporno vježbanje isplatilo. Cijeli dan provede na tom neobičnom mjestu, a tek kasno na večer ponovo se vraćaju u svoje jato. Jonathan u očima ostalih galebova primjećuje divljenje i strahopoštovanje. On je jedan od rijetkih galebova koji je u tako kratkom periodu uspio savladati vještinu nestajanja i pojavljivanja na drugom mjestu. To su nazivali višom razinom. Što je vještina složenija, to više raste poštovanje ostalih pripadnika jata. Od tog dana Jonathan počinje još više vježbati. Pokušava usavršiti let u prošlost i budućnost. Zna da kada savršeno vlada tom vještinom, tek tada će moći spoznati smisao dobrote i ljubavi. Zahvaljujući svojoj upornosti i instruktoru koji vjeruje u njega, Jonathan vrlo brzo savladava sve prepreke. A nova jutra donose i nove događaje. Chiang, dok razgovara sa svojim jatom, počinje sjajiti. Što više sjaji, to mu se obrisi više smanjuju. Nestaje. On pogleda Jonathana i kaže mu da i dalje proučava ljubav. Zatim potpuno nestane. To su njegove posljednje riječi upućene Jonathanu. I evo nas na pola puta, vrijeme je za vodu. Dok ja pijem vodu, vi nabacite jedan like i subscribe, jer ako vam ja neću prepričavati lektire, tko će? Pauza gotova. Ajmo dalje. Jonathan nije zaboravio odakle je došao. Kako vrijeme odmiče, srce ga vuče nazad. Iako izopćen iz jata, Jonathan želi znati je li još netko proživio njegovu sudbinu i naslijedio strast prema letenju. Jako želi biti učitelj letenja i svoje vještine i znanja prenijeti mladim galebovima. Želi da drugi galebovi okuse čari letenja, slobode koju ono donosi. Želi da osjete savršenstvo. Sullivan, starješina jata, odgovara ga od plana da se vrati na zemlju, pa ostaje još neko vrijeme raditi s pridošlicama. Ali odluka je svaki dan sve jača i jača. Želja mu je previše jaka i snažna, pa se ipak odluči vratiti na zemlju. Na dan odlaska, Jonathan se teška srca oprašta od svog dragog prijatelja Sullivana, uvjeren duboko da će se ipak ponovo sresti. Njegova sposobnost mijenjanja mjesta mislima omogućava mu povratak u svoje staro jato galebova. U tom trenutku shvaća da je savršen simbol slobode i leta. I sad nas priča prebacuje na mladog galeba Fletchera. Fletcher Lind je jedan mladi galeb koji isto ima veliku strast prema letenju. Osuđuje svoje jato koje ga gleda poprijeko kao i nekad mladog Jonathana kojim se suprotstavio i krenuo svojim putem. Dok tako leti, začuje nečiji blagi glas koji ga upozorava na greške. Pored njega leti Jonathan, sjajnih krila, ne pomiče ni jedno pero. Klizi lakoćom blagog povjetarca. Mladi Fletcher je zadivljen njegovom tehnikom letenja, pa ga zamoli da ga nauči toj vještini. Jonathan vrlo rado prihvaća izazov. Mladi Fletcher tako dobiva instruktora letenja, a jatu se planira pridružiti nakon završetka obuke. Mladi galeb vrlo brzo uči nove vještine. Ipak je mlad i željan znanja, tako da mu ništa ne pada teško. Nakon mnogo uzleta i padova, nakon mnogo neuspjeha, Fletcher polako gubi nadu da će naučiti savladati velike brzine kao njegov instruktor. Jonathan ima mnogo strpljenja za svog mladog učenika, pa s njim opet iznova uvježbava uzlete i poniranja sve dok se potpuno ne izmori. Nakon par mjeseci, Jonathanovo jato se povećalo. Sada ima 6 učenika koji su prognani i neshvaćeni zbog svoje strasti prema letenju. Iako svi vole letjeti i ta strast ih ne napušta ni na trenutak, nikako ne mogu shvatiti Jonathanovu ideologiju. Da ako ne ovladaš svojim mislima, ne možeš ovladati ni svojim tijelom. Nakon mjesec dana obuke, Jonathan želi da se vrate svome jatu koji ih je izbacilo. Jonathan prvi uzleti prema hridi gdje je jato. Inače, kada je galeb jednom izbačen iz jata, više nema pravo povratka. Mladi galebovi su se uplašili da će jato biti neprijateljski raspoloženo prema njima i Jonathanu koji je već daleko odmakao. Oni polete s Jonathanom na čelu u formaciji dvostrukog romba prema žalu na kome je kriještalo 1000 galebova. Kada slete, kriještanje umukne. Jonathan se ne obazire na neprijateljski raspoloženo jato, nego blago u korist svoje učenike i objasni im koje greške su napravili. Odjednom se oglasi starješina jata. Upozori ostale galebove da će biti prognani ako budu razgovarali s izopćenicima. Jonathan se ne obazire na riječi starješine, samo mirno nastavi s podukom letenja iznad skupljališta galebova. Ne da se smesti, već blagim i smirenim tonom upozorava na greške koje rade njegovi učenici.
Satima i satima lete iznad jata i izvode svakakve akrobacije. Lete iznad granica svojih mogućnosti. Noću se krug oko Jonathana širi jer su mnogi radoznali, a ujutro ga napuštaju i vraćaju se svome jatu, jer se boje progona. Bilo je potrebno dugih mjesec dana da se jedan od Galebova iz jata obrati Jonathanu sa željom da nauči letjeti. Nakon toga proglašen je izdajicom i protjeran iz jata. Sada Jonathan ima učenika više i lagano širi svoje jato. Ubrzo im se pridružuje Galeb koji ima problema s jednim krilom, vidljivo mu visi. Uvjeren je da ne može letjeti. Jonathan upotrebljava svoje moći uvjeravanja i kaže mu da je slobodan i da može raditi što želi, pa čak i letjeti. Mladi Galeb uzbuđeno krikne s neopisivom radošću. Probudi tisuće Galebova iz sna. Ipak može letjeti i svi svjedoče ovom čudu. Prije izlaska sunca u ranu zoru, Jonathanu se pridružuje gotovo 1000 ptica željnih učenja. Sad ima mnogo sljedbenika koji željno upijaju njegove instrukcije i riječi. Očarani su svojim instruktorom, pa u jatu počnu kružiti priče da je on sin velikog Galeba ili je 1000 godina ispred svog doba. Nekoliko dana kasnije, dok svi marljivo vježbaju, Fletcher tumači novacima elemente brzinskog letenja kada mu se na putu nađe mladunče Galeba. Da izbjegne sudar, naglo skrene i udari u granitnu stijenu. Nesreća izgleda neizbježna. U tom trenutku, misleći da je mrtav, Fletcher uspije doći na drugu razinu letenja. Uspijeva letjeti kroz vrijeme. Ipak se odluči vratiti jatu i biti dalje instruktor. Jato je zapanjen ovom izvedbom. Jonathan, kao sin velikog Galeba, dotiče ga krilom i povrati u život. Jato je bilo okupljeno oko njih, pa svjedoče o ovom događaju. Tada ga oni koji su ga samo promatrali počinju nazivati vragom. Misle da želi uništiti jato. Tako se svi pripadnici jata okome na Jonathana. Žele ga se riješiti jer su uplašeni njegovim izvedbama. U trenu, kad su se spremali za još jednu nevjerojatnu izvedbu, Jonathan i Fletcher našli su se na samo kilometar daleko od podivljale rulje. Rulja poleti prema njima, ali njihovi kljunovi nasrnu u prazno. Do jutra jato zaboravi na svoje ispade. Ali Fletcher ne. Nikako ne može prihvatiti da oni koje smatra prijateljima u trenu mogu postati neprijatelji. Jonathan mu tumači da treba tražiti dobro u svakom Galebu i svima ukazivati kako to postići. Podsjeti ga kako je Fletcher i sam bio protjeran, a sada predvodi jato. Fletcher je zatečen. Sebe je smatrao samo instruktorom letenja, ali Jonathan mu govori da je dovoljno sposoban da spozna i pronađe neograničenog Fletchera sposobnog za sve, pa čak i za vođu jata. U tom trenutku Jonathanovo tijelo počne svjetliti nekim vanzemaljskim sjajem i onda iznenada nestane. U zraku ostaju riječi upućene Fletcheru. Da ne vjeruje svojim očima, da su mogućnosti jata ograničene, da gleda uz pomoć razumijevanja, istraži ono što već zna i tada će shvatiti kako se leti. Prošlo je neko vrijeme dok Galeb Fletcher nije poletio visoko i našao novu skupinu učenika koji su obuzeti strašću za letenjem i željno iščekuju svoju prvu lekciju. Fletcher je mlade Galebove učio letjeti i nastavio je živjeti u nadi da će opet sresti Galeba Jonathana Livingstona. To je to. Stigli smo do kraja. Knjiga završava ponavljanjem sličnih obrazaca. Jato protjeruje Jonathanove učenike baš kao što su učinili s Jonathanom. Međutim, oni vođeni Jonathanovim učenjima nastavljaju slijediti svoju ljubav prema letenju. Ciklus potrage za savršenosti, doživljavanje prosvjetljenja i podučavanja ukazuje na stalnu borbu protiv konformizma. Ideja dijela je da pojedinac treba težiti za izvrsnošću, želji za znanjem i biti odlučan da podučava usprkos uobičajenim preprekama. Priča nas uči o samospoznaji, kršenju normi, pronalaženju svrhe i težnji za savršenstvom za osobno zadovoljstvo koje je izvan društvenog prihvaćanja. Ako želite još ovakvih lektira, lajkajte, subscribe-te se i podijelite video s frendovima, jer i njima sigurno treba pomoć. Do sljedećeg čitanja, pozdrav od Kralja lektira.